Ti Masakbayan. Full episode. Nasinaw a panagayaan. Nagmayata talaga ti agyan di ti igit ti baybay. Saan ka di, Norin? Wana, best friend. Iso na laang tanagdagaang mo ti panawon ita. Kaslam maururam ti kudel ko iti panagriknak. Anya? Ay, may kakit din. Intaag lang mo yan. Kakaiso na nagpasyar tayo kada anti ita di ti baybay. Sana bali. Adda protection takudil mo. Sa bagay mo't kiti, Mala, umay ka nga rodan. Intag lang mo yan. Kabayatan asaan pa'y unay anadarang ti init. Umay kan, mama! Agdi gusta yun! Wan, iha. Sumaruno akto. Inkayulatan. Yurnos milaag dagiti kanan tayo inton madamdama. O sige, umay ka nga rodan din Agdi gustan. Tapno ag-enjoy tamutan. Okay. Makabannog ti agtrabaho nanang. Ngaman ano saklatan Tinapateg, kat adalat tamot pagpirukak. Nga uray kasto iti kasasaad ko. Husto ka, wali kanak ko. Ananusam ti adda pagsapulam. Gaputa talaga anariga ti panagbiag ita. Adda dagiti tattao nga awan na pulos pakapilawan da. Ngamawan mo't panggadanda. Iso anagasat kapaylaang anak ko. Gusto kayo nanang. Alangarudan, ingkamat maturugan tapno makainanakan. Masapakan tumanan asumrag iti pagmasmasahiyam inton bigat. Sige nga rod nanang. Kan uray da kayo mat. Agina na kayo maten. Ay, back to work manan, friend. Wingarod. Naimbagkan ka, Tada ni Alan, nga inspirasyon mo. Anya? Ay, sutilan nakmanan ako na. Diyak kayat ni Alan, gaputa dito ugali na. Angam, nataar. Ay, uray pa'y nga takasano ti kinataer na, friend. Diyak tulat ta kayat, gaputa palangguad kan awan modo na. Anya? Apay mo't anak mo ng tikasta. Naibagak ti kasta, gaputa din na mo a respetwen ultimo ti inak. Awan, malagip kon. Di ka di pa nang pabain na idi kan ni mamam ti ibagbagam? Katuan, adala nagkamalyan idi ni mama, maipapan iti nagsosywanda iti ina na negosyo. Isukit din ti imay diti balay ang nagbasbasawang ka ni mama. Aramid ka di nga rod ti professional at tao ti kasjay. Ibagam man, friend. Ala, gusto nga rudan. Mapantakit din. Ang mga no ibarsak na kun no makaungat kan talaga. Dito'y akpay ading walay. Agpwesto akpay laan dito'y. Sana palay tahan na sa papay may. Sige nga rod, Manong Manuel. Katsyak, mapanak mat iti sigod a pagtugtugawak. Sige ading ko. Bareng at dagas at taditidalan itang aldaw. Awan ka diti duty mo ita iti ospital, no rin iha. Ada ka pa'y langmat ngamin dito'y salas. Idinto ta alas 8 iti bigat. Husto kayo, mama. Agyanak laang ita dito'y balay. Kaya't ko ngamin ti makainan na. Apay, ada ka di iparamidyo? Awan matkit di iha. Agaliwaksay ka kumamat. Saan abalay kan ospital hatan ti papapanam. Agpasyar ka kumamat ita nga awan trabahom. Awan matlaang kakuyog ko, mama. Saan ngamin nga agpada ti day off mi kanidi na a best friend ko? Apay no rin. Saan mo ka di pa'y analipatan tinapasamak ka na kayo iti sigod na kaayan ayat mo? Aklunak, mama. Marikrik nakpailaang ti sakit nga impa iti sigod a nobyok. Inayat ko iti pudno. Apay adi naman la inilalaan dayta. Ay, nagpintas at talaga ti boses na day siya lalaki, mama. Kanayon ko ang malablabasan dito Wan nga agpayso iha. May saabulsak day ta lalaki. Nagmaya ti boses na. Husto ka, mama. Kayat mo ka di, tamakiam-am mo taken kwa na.
Ay, inton maminsan ton, mama. Nakababain mo't no masingay ti panagkankanta na. Itad ko laangan ti basit at tulong ko kankwana. Mala, sika nga ro ti makaamoy ha. Ingka nga ro dan, kat mapantanto matan. Ay na, best friend. Agyaman na ka, tainayaban nak nga agpamasahe ita. Ay, talaga ngamin ang agsakitan ti bagbagik. Gapo iti banog ko, iti trabaho tayo. Naimbag ata naka-out kan, itay inayaban ka. Wana, apag iso, itay imawag ka. Friend, kita am na dyan lalaki. May sa kadagiti masahista dito'y dayta a lalaki. May samot lang a bulsek. Apay, kaslamas mas daaw kamay. Impagarup ko ngamin, no tila ang panagkankanta na ijay sidewalk ti amuna at trabaho. Ngam saan mo't gayam? Adamat gayam permanente pagsapulan na. Apay, agam mo kayo? Saan? Ngam kanayon ko ang malablabasan nga agkankanta ijay sidewalk. Nagpintas ti boses na. Uy, kinikilig. Kursunadam samot dayta a lalaki. Anya? Ay, saan mo't Magustwak laang titimag na. Nang runa ti panagkankanta na. Day talaang, friend. Oy, nalpas kayo matgaya man adwa. Mapantayon, intayo mangan. Gaputan na bisinana ka nagpamasahe. Sige mama, mapantayo nga rodan. Sakbay asutilan nakmanan, day to'y best friend ko. Agyaman ak no rin. Nadaanak mo't langan iti gondawa, tapno makasarita ka. Kanayon kamot kami na makumi-kumi ti trabaho, kas nurse sa ospital. Talaga akas taalan. Ngam no ti manan ayat mo ti ibagam ita kanyak. Ulitak manan nga ibaga ti kanayon ko nga isungbat kan ka. Sa anak pa'y anak kasagana asumrak manan iti may sa relasyon. Amo mo tinagdalanak, saan ka di? Amok na ita. Open book ti biyag mo. Isong awan na ilimad kanyak. No kasta nga rod. Maawatam ko mati sitwasyon ko. No talaga nga ay ayatan nak, sardengan nak pa'y nga pagdatunan. Gaputaawan mo't laang maganab mo kanyak no ipilit mo ti kayat mo. Apay matanan na kami suot ka, iha. Gagangay matla ang apagdatunan na kadagiti babaro. Gaputa balasang kakit nga rod. Lipatam kami ng tinapalabas, iha. Ag-move on kan. Amok day ta mama. Pilpilitat mat alipatan tinapalabas. Ngam, talaga ngamin nga inayat ko ti sigod a nobyok. Ngam, saan aday ta ti pakasurunak mama? Anya nga rod. Diyak lang amin magustuhan ti ugali day nga alan. Agasam, nakunanakit din asigurado ka no nga isunto ti ayatek apaman a makalipatak. Anya? Mala, baybay amon. Basta pakita amlat ta iti nasaya at ni Alan. Tapno saan ang makapanunot iti saan ang nasaya at kontraken ka. Just an ordinary song. Anya nga'y best friend. Si Mardeng tamatmanan iti batog day ta lalaki nga kankanta. Apay no makiam-am mo kalaangan kan kuana. Baybay ang naklatta ko man. Nalagaan namin tiriknak no mangag ko dagiti kantana. Nang runa dagiti country song. Kan, nagpinta sa talaga ti timog. Nasaan ka di? Alawanan. Umay ka nga rudan. Inton maminsan doon ti panagdengag ta kadagiti kantana. Amangan numala daw ta. Makabanog mo ta talaga ti trabaho tayo. Iso nga ag-lunch break tapay, no rin. Wan nga Rodina. Anyamon tanti kastoy. Maibatangan tayo pa iti panakapugsat ti angas ti may sa tao. When takas to nga rod ti pagsapulan tayo. Mas daawakan ka.
Apay akay kayat mo ti agpaay a nurse diti ospital. Idinto ta nakabakbak nang kayo. Dahiti ngamin ti kayat ko, friend. Arapaap kung ti agbalin ang nurse, sipod ubingak. Iso nga uray marigrigatan, nak. Okay lang kanyak. Kastagayam. Sige nga, Rod. Umaykan. Inta manganan. Tapno saan ta amala daw nga agsubli iti duty ta. Kumakartay ti pustaw ading. Padado ti tao ija abanda. Ijayan ti papananta ta mapantag kanta. Sige manong, mapantang Roden. Ha? Saan kayo man nga minapaspasali dito eh? Magawid kayo kitin. Saan kayo narumurumor pa'y? Pasensyakan kabsat. Nga masapul minat ngamin nga aramidan ti kastoy. Tapno adanayon ti matmat gadan mi. Uwan nga raw. Anya matmat gadan na kung kayo man. Awan tupi pang gadan nyo. Isong adda kayo dito sidewalk agkan kanta. Paspasali kayo ti pangnanag iti tao. Bay-bay amon day tatao nga din kao. Intakit day. Ang mga no sa anak ang makapagtepel kat ikakaon. Iso lang arunan tinangdong parkadata. Iso kailangan mati makaungat. Ala, Ben! bayamon, manong. Apay mata nakasjet inaramid ni Alan kadagiti dua a bulsak. Kunak man no nasingpot day ta a tao. Di mat imbagakkan kan, ama dito ugali ni Alan. Numaadaan na kiti gundaway, kasaritak to. Saan arumbang tikas dengar aramidan na. Sikat ti makaam mo, friend. Angam, tanangam lang, ti pan nakisaritam kan kuana. Amangan numadaksan ka, numadi ti panagawat na iti pan nakisaritam to kan kuana. Nagalas mat gayam ti aramid na. Awan serbi tinangato nga inadal na. Gaputa nagalas mat gayam ti ugali na. Ay, makapa-turn off at talaga, friend. Narabyan kamot una yun na nagawid, anak ko. Apay, ado ka di pa'y tinagpamasahe. Iso anala daw ti panagawid mo. Basit nga rod nanang. Iswan na panak pa'y nagkankantay di sidewalk. Sakbayan agawidak. Nakatsamba aksamo tita, nanang. Adtoy. Idulin nyo. Pialang adday gatang iti masapsapol dito balay. Ala, idulin mo pa ilaang day takwarta manak ko. Mangibaga akto, inton talaga amarigatan akong. Ngamno ita, kabailak pa'y ayan na iti basit amat gidak iti pan nakilablabada. Idulin nyo latan da ito'y nanang. Amok anaimpad kayo. Agurno ngak. Takayat ko matilumong aw iti panagbiag. Adda planok nanang. Diyak kaya ti kanayon latan ama ilupit-lupit. Anya ka di manun tinapasama kanak ko. Amo, adda makagapuno apay nga ibagbagam dagita ita. Basta nanang. Kayat ko ti makalong aw iti kinarigat ti biag. Isong adda arapaap ko iti biag. Sapay la kuma. Tatarabayan nak ti apo. Ipalubos na kuma matungpal ti arapaap ko. Ala si kalat na ti makaam mo anak ko. Basta adda aklat na dito'y anak kasuportakan ka. Gaputaam mo ka nasaya at ipampanunutang nga aramidan. Agyaman ak nanang. Ala, umay ka nga rudan. Intan ijay kusina tapno maidasaran ka iti makan. Amok amabisin ka nanak ko. Agyaman ak manen, nanang. Agyaman ak no rin. Sinangon na kita. Naibagarabi, talaga pumimpintas ka lata. Nasaya at mataimay ka ita. Adda na patag nga ibagakkan ka. Ha? Anya da ita? Sumbatam ka rin ti ayat nga daton ko ken ka? Sumumbat ka kumano rin. Nasaya at mataimay ka itaalan. Napatag ti ibagakkan ka. Anya da ita no rin. Sumbatam ka din ti daton ko nga ayat.
Sumungpat ka kuma. Magagaran ako na makangag nga ibalikas mo nga ay ayat ng nakmat. Saan ang maipapan iti dayta ti kayat ko nga ibaga itakan ka? Kayat ko nga ipakitakan ka daytoy a video. Ha? Ti panangdong parko iti dahi abulsak. Jak ingagara da dyan rin. Paspasali damot kami ni ti dalan. Kat nagilat ti sidewalk. Mabalin mo kumamatlat nga ibagay ti nasayaat. Ngam saan mat? Tadinong parmukit din ti maysa. Pasensya ka na rin. Sana na maulit. Apay, amam ka di tagidya at tao? Saan? Ngam amok man wano saan? Saan lata arumbang ti kasjay nga inaramid mo? Sorry. Baya, jakton ulitan ti kasjay nga naramid ko. Saan asyak ti nakabasulam? Iso asaan nga rod asyak ti pangibagam iti dayta? Anya? Just kidagidya at tao. Isudakid din ti gapo na tapno pabainan anak ni Norin. Kayat ko nga agkid daw ka iti pasensya kan kwa na. Laglagi pom at tao mo't amasakitan alan. Sige, aramidag ti kayat mo. Basta pangaasim ha. Di na kumagurguraan, gapo iti kasdyan nga naramid ko. Nasayat nga rod no kasta. Sapay la kuma, taaramidam day tanga imbagam. Anya? Naiturad mo nga imbaga ti kasjay ka ni Alan? Katwan mat. Pudnumat ngamin asan anasayat ti kasdi nga inaramid na. Para makita, no, aramidan na timbaga na kanya. Aramidan namat siguro. No, paikit di ngamin, adinong par na dagiti bulsak. Talaga ngamin ama dito ugali day at tao. Pakibagbagayak lang, tapno awan mo't makunana. Wen, kasta ti rumbang. Amangan ngamin no makapanunot iti saan anasaya at kontrakan ka. No pakitaam iti madi. Kastamat lang ti kanayon nga ibaga kanyak ni mama. Iso nga amok daytan, best friend. Alang arudan, ag time outan. Agawid tamatan. Tani, tengan terabi Ay, agawid tamatan, friend. O sige, umay kan. Awaga kon ti driver mi, tapno ison ti mangsukon kadata. Itulod da kalangan iji balayo. Nataltalgad tamot laang no kasta ti aramidan ta. When, friend, agawid tan. Anya, kasta ti planom kunam, ading. Un manong, isungarod akayat ko ti makaornong. Tapno matungpal ko day tang arapaap ko. Nagngatumatem na itang arapaap mo. Hanggang sa bagay. Anumatkit din agiti customer mo, ading walek. Sigurado adaras ka ang makaurnaw no kaskasanaw. Sapay la ko matagas ta, manong. Jak ngamin kayat, akanayon daklatan at agtagibasitan, dagiti daduma at tao. Nupay kasta, kanayon kalata ko mga agbalin ang napakumbaba, ading walek. Di ka gimulmulay ti sakit tinagam kanakwada. Pagbalinam kit di akaret, ti kastangar aramidin dakin ka. Un manong, agyamanak, iti kanayon mo apanang palpalagip kanyak. Talaga apod no kagayam. Apay, pari Alan, kaslamot din masiluan ta subsub mo. Kasano? Nabainanak ka ni Norin kapo karag di abulsa ka di sidewalk. Anya, apay, inan-anuda ka, ta makaungat ka mutin kadakwada. Basta makaungat ka nakwada. Ay na pare, sigurado nga adda manin kalukwan nga inaramid mo. Iso akinasarita na ka ni Norin, ako nam. Sana nagyat at tao ti makagapon tapno mabainanak lang ka Norin. Anya katagkid daw ako ni ti pasensya ka nakwada. Sakit din ti rumukma ka nakwada. Kat, anya nga rin ti aramidom. Awa na. Sana balay? Hindi naman agaam mo. Ibagag tulatan ang nagkidaw ako ni ti pasensya. Gapo iti kastingin aramid ko. Apay, pare, kimaro manan ka di ti kinasutil mo. Paypay anak man, pare. Siyak ti makam mo. Diskarte ko na ito eh. Siyak namin kayat ti mapababainan. Ala,
Sikati makam mo. Ngam no maamuan ni Norin, adi ka nagtungpal iti saritaan nyo. Ang mga nuad-ad na akagura na ka. Ola, agtugawtan dito eh. Urayan talaktan ayagda dagit in order ta. May mayab diti apanganan ta. Gaputa at dapay music. Wandi na. Mangantan sa bahay na agawin ta. Jakon maidanon iti balay ti bising ko. Ha? Fred, kita am tagkangkat ta iti stage day da restaurant. Tay kanayon ang malablabasan ta iti sidewalk. Saan ka di? When nagpaiso. Nalay nga talaga ah. At dapay gayam daddo maapagbirukan na. Malaksil iti panagmasmasahe na. Wan nga ron. Sigurado ang maimas ta ti mangan. Gaputa ma-entertain ta kadag iti kanta na. When ah. Friend, inton malpas nga kanta. Makiam-am mo tanto kan kuana. Kayat mo ka di? Sige, kinapod mo na. Idi pa lang akayat ko ti makipagayam kan kuana. Naimbag na oras mo? Mabalin ka diti makiabay kan ka dito yung table mo, sir? When nga paiso, sir. Kayat mi nga ti makiam-amukan ka. Mabalinlaw na napipintas ababalasan. Ang pang-asyo, hindi na ko maawagan iti sir. Da kayo kit di ati awagak iti ma'am, wano madam. Ay, di may matlaan kaya ti maawagan iti kasta. Ngamin, kaya't mi ti makipagayam kan ka. Kasta nga paiso. Pagyamanan, kan pakaragsakak, no kaya't yu ti makipagayam kanyak. Iti laksid amay sak abulsek. Madlaw ngamin, nga da mabalin yu iti biyag. Saan kami ngagpilpili iti agbalin na pagayam mi? Basta nasaya at lakit di a tao, kaya't min apagayam. Agyamanak nga ron no kasta. Siyak gayam ni Walek. Da kayo ngay. Siyak ni Dina. May sa nurse. Naragsak apan nakamamukan ka, Dina. Siyakmat ni Norin. May saakmat laang a nurse. Naragsakak. Gaputa da baro apagayam ko. Kahit sapay la kuma, tama kapag sisiningit tayo atalo. Namnamaan mi dayta, Walek. Pudno ka di dayta nga ibagbagam, Alan? Wano rin. Nakidawa ko niti pasensya iti dadya bulsag. So dadwa. Sa pangasim, di na akong kagurapay. Nasayaat no kasta? Katsapay la ko ma, tadi mo ton ul-ulitan tikas di nga inaramid mo. Wen, nabiglak lang, gaputa. Nakapating nga da kami niti pagnak. Ala, lipatan tan tinapasama. Tinapatag, di mo ton ulitan pa'y. Ikarik na itano rin. Saan na maulit? Husto ka. Sana nasaya at ti panang pabain ko kanakwana. Apay nakariin kayo pay lang nanang. Rabiiw na yan. Rumbang kuma, anaimasan ti pan naturog yu itang oras. Inururay ka ngamin, anak ko. Amumbet. Sa anak ang makaturog aging gasaan ka sumangpet. Pasensya kayo lang kuman nanang. At ang aming kabarbaro apagkan kanta kita. Iti may sa restaurant dito'y sentro. Anya, nagadun sa mo launa yun ti pag-ubra, amanak ko. Amangan mo't numakaala ka iti sakit mo, gapo iti nalabas a panagpuypuyat mo. Saan mat siguro, nanang? Pasaray agi na naakmat. Kaya't ko ngamin na talaga ti makaurnong. Kaya't ko amatong pal tinabayagan nga rapaap ko. Ala, sika ti makaam mo, anak ko. Basta siguradwam akabaalam. Diyak kaya't ngagsakit ka. Un ka di nanang. Anadak ti bagik. Ikarik day takada kayo. Ala nga rod, intan iji kusina. Tapno makapangan kan. Mangrabii ka pa'y sakbay amapan ka maturog. Saan kayo ngagtaktak-pay nanang? Nalpasa ko nanangan. Ala, ingka nga rodon iti silid mo. Agin anakamutan anak ko. Un nanang, katuray da kayo. Ing kayo matan agina na. Anya, nakiam-am mo kayo kadidi na agayam mo iti dayjay a singer kan masahista bulsa kunam. Wan mama,
Kat saan lang basta nakiamam mo. Nakipagayam kami paikan ko ana. Awan dakas da iha. Nasayat mat. Tapno manayunan man na ang dagiti gagayam mo. Husto kayo mama. Kat naragsakak, gaputan na addaanak iti gayam analaing nga agkanta. Nasayat da ita iha. Awisam kit di adito'y balay inton kasangay mo. Ibagam ano mabalin, iso ti mang-entertain kadagiti umaya sa nga ili. Kayat ko dayta mama. Sige, kasaritak to ni Walek. Nagmayat at talaga tibiyag ko, pari ren. Uri sa anak nagtrabaho. At talaga takwarta, gaputabak nang kami. Gusto ka. Baknang kayo. Masapol at tamat nga trabaho ka, pari Alan. Naglagi pa, masapol nga imato ng tinegosyo yun. Gabutasan nga agnanayon nga adda ni mamim. Kasanon no kumapsuton. Ay na, mapayag pa yan mapasamak na ita. Kan may sa ado ti kwartami. Sana may boss, oray sa anak nagtrabaho. Makamuga. Basta pinalagipan ka, pare. Nasaysaya at matlaang. No amom ti trabaho. Tapno saan kanto akaasi. Itong dumanon ti panawin. Uwan ka di. Alakit din, aginom talata. Siyak ti makamo. Naira na lang dayto Manong Manuel. Urayim laeng. Addan tumot umay nga agpamasahikan ka. Sapay la ko maaading ko. Tapno makadwa akmat nga oray kaskasanaw. Sana kasken ka. Amay kapatan dayta. Aldaw kula ita, Manong. Di kagdanag. Makadu ka mat. Wan matkit di ah. Ala. Inkan ag home service tapno saan ka unay amarapyan. Sige nga ron, Manong. Panawan ka pa'y dito Agyaman na ka. Ington sumarunon tumanan. Wan, awagan kan tumanan. Ito nagpamasahe kami a pamilya. O sige, umawag kayong tulat ta. Oh, napanan tinagluganan na taksi. Nagmayat kat kumanda dya gundaway. Pinatid ko kumakad. Anya? Ay nagluwa ko kan. Di pa'y katda kami ti makabasol iti aramidam. No kayat mo. Ayabam tumot iti balayo. Tagpamassage ka. Anya? Ay, diyak kayat. Nagado dita masahista. Diyak kayat nga ayaban na dya tao. Oh, mutlagayam. Umay kakit din. Agsublitan dita balay. Maturog ta ditan. Tapno makasaba ta amapan iti pagnata intun bigat. Hello, Walek. Kumusta kan? No rin? Sika ka di dayta? Wan, talaga nalaing ka. Nabigbig na kadagos. Apay kumadyak malasin titimag tinapintas abalasa nga kaskan ka. Anya? Si Kamat, rabakan nakmanan. Ha? Saan ka mang rabrabag? Angam, apay ang nagladaw ka magmag na, ngawan kadwam. Amangan mo anya ti mapasamak kan ka. Sapay babae ka. Umay ko lang orayan dito itilugan namang sukon kanyak. Si Kanay? Agawid ka matan. Rabii una yan. Wen, agawid akintun madamdama. Tatalagamat ngamin nga agawid ak matlaangan. Oy, nagmayatan ti kastang aramid mo no rin. Maksinsin narak kay ti dati abulsak iti kasto arabi. Anya? Pangasim pare, di mo kumapagpanunutan iti madi ni Norin. Pangasim pare, di mo kumapagpanunutan iti madi ni Norin. Anya? Pudnuti ko na ni Walek, Alan. Awan relasyon ta. Iso nga awan karbangam amang ibaga kanyak iti kasta. Pudno, awan pa'y relasyon ta ita. Ngam amok. Song batam ton ti ayat nga daton ko. Ala, omekan. Itulod ka iji balayo. Saanan? Adapay papanan mi ka ni Walek. Mapan kami paimangan, sakbay nga agawid kami. Ha? Ala, umay kan Walek. Kumpet kan, ititakyag ko. Anya, kasta ti imbaga ni Alan. Wan mama,
Nagalas at talaga ti ugali na. Awan pa'y pakakitaan iti kina-professional na at tao. Ang mga no damot makagapo, no apay anay baga na ti kasjay. Awan, mama. Nagimon laeng, iso akas jay ti imbagana. Anya, nagimon ko nam. Apay, ada ka di relasyon niyo kani Ala na jak mo. Awan, mama. Diyak kaya ti kaskan kwa na. Nagalas ti ugali na. No kasta, sana rumbang nga nagimon. Agam ala, inton bigat ton ti panangituloy ta iti panagsarita ta iha. Ingkakit din iti silid mo, tapno makainanakamutan. Wan, mama. Sige nga, Rod. Mapanak ko na iti silid ko. Mariknak mo ti banog ko. Kasla nagadungamin tinapasamak itanga aldaw. Ay nasaya at tasimangpet ka na nako. Nagalas din ay tagtaga-inop ko may papankan ka itay. Pasensya kayo kumananang. At dalang amin nakataktakak. Iso anala daw ako na'y anagawid ita. Malang arod sumrakan. Ne, ayan tay speaker mong ay. Apay asaan mo mat ngayon yawid? Awan ti speaker ko pagkankantaak nanang. Nadadaalan, isong imbelang kon. Anya, apay ngayon nadadaal. Kan inyawid mo kumaatap no matarimaan. Dumag kayo nanang. Istoryaak, no apay ang naperdi ti speaker ko itaylaan. Oh, apay ka di akla ti panangawag mo kanyak pari Alan. Ada ka di parikod. Awan lang amin tiyan mo kapangibaga kiti marikrik na kita pari ren. Ang mala, agtugaw ka. Dangkayan nak nga ginom. Anya, pasensya kan pare. Ngam sa nakaginom ita. Kaputada trabaho ta intun bigat. Awan pari ko iti dayta. Di kagdalag, ni mami mo ti busta. Kan may sa addaak mo na kaduam. Umay kakit di. Itulod ka ni Jabalayo. Nabartog ka. Jak pa kahit ti agawin. Kahit ko alipatan na iti pasama kajak pulos ni namnama. Anya ka di man ang tidakda ka matum. Dadya bulsa. Isukit din niya sa sitgan ni Norin. Ngam jak itulok. Ang kalawad kanyak na jay. Di ka maawatan, Alan. Apay anay bagam di kasta. Nagi mo na ngamin. Gaputa nakita nga agsasarita na kan ni Norin. So tinaramid ko, kinugtarak ti speaker na diya bulsak tam na awanan na ramatan na. Anya? Apay mo't nga inaramid mo ti kastangay. Di na magmo kumapay Nuan niya ti pagsarsaritaan da. Awaran bibiyang ko, noon niya man ti pagsasaritaan ra. Basta makapungpung tutak na sa bali alalaki ang sarsarita ni Norin. Anya? Kasta gayam tinapasamak kan ka anak ko. Naimbaglakit din ata dati gayam mo nga agnagan itinurin. Saan ka nga rudin nga agpakpakarabi Delikado. Amangan numasalaw munto mananday di atao. Awan rumbang aliklikak nanang. Amok iti bagik, nga awan madaldalapos ko. Agtrab-trabaho ak lang, para kada kayo, kan para iti arapaap ko. Wunmat kit di anak ko. Ang madanagan akla ang iti mabali na mapasamak. Amangan numaisagmak ka. Diyak kaya't ang mapasamak ti kastakan ka. Awan rumbang apagdanagan yun nanang. Amok asalwadan nak ti apo. No apay mat anak kasarak kay ti kastatao. Agkalma kayo lang nanang. Alakit din, hintay maturugan. Rabi iuna yan. Ituloy tayong tulangan ti agsarita intun bigan. Anyan? Saan talang ang nagkuyog ang nagawit idi rabi gaputa day off ko? Ngam kastan tinapasama. Wandi na, talaga nagalas ti ugali da dyan nga Alan. Ininutan ang mapukpukaw ti amor ko kan kuana, gapu iti nagalas nga ugali na. Agam, anya ti kunanakan ka? Nagsarita kayo ka din? Saan pa'y? Kan may sa, jakon kaya ti makisarita kan kuana.
Ang mga no mapagsasawaklaan. Adto iti kape mo, halik anak ko. Agyaman ak nanang. Masapak manan ita, nanang. At appointment ko ang masahyan. Kaya't intun rabi mapanak manan iti restaurant apagkan kantaak. Iswan didak ton ururayan, nanang. Itulbak yun tulatan tiri daw. Sana bale, tadamat bukod ko atulbak. Makastra kaklata, uray nakatrang ka. Jakmet garod makaturog no saan ka mapasangpot anak ko. Agdanda nagak no kasdi nga agawid ka iti parbangon. Ad-adapay ita Tadda nakasubang mo. Awan rumbang apagdanagan yun, nanang. Awan mat nga tatida ka sa mapasamak. Awan mat paspasaktak ataw. Agpapanpay. Madanagan aklata. Ay, saan kan sa laengan ang mapmapan ijay restaurant inton rabi Ang mga nulib atin na kaadi mo amo, anak ko. Diyos kay, nagsakit ti ulo pare rin. Anyamatan ti kastoy. Basol na niya bulsak na niya mapaspasamak kanya kita. Anya, apay ko mga agpapasol ka. Kat si kamo tinaginom iti nalabos. Nasakit lang kaming tinakam ko. Isukit din ti paboran ni Norin. Idin to tasyak ti agdat-daton ken ko na. Oh, sana mabalin. Apay, sigurado ka kadi. Ngagdat-daton na diya lalaki kan kwa na. Kasla na singad dala ang matitipanag ko na. Anya, ibabawim timbagam pare. Oh, Taurin no angaw lang, jak kayat nga dagdaton ka ni Norin. Kukwak lang ni Norin. unay kan. Agpagayam da kunakmut. Kanagkalma ka laang. Magrabraba ka klaang mut kat. Ngam amom. Day tati masapol abaliwam nga ugalim. Ngamin, amang no isunto day tati pakaisagmakam. Anya, Unay kan aya. Nagalistong agpudo ti ulom. Saan anasaya ati kasta? Paray! anya ti kuna mading walek. Kinugtaran na di nga alan ti speaker mo isa nadadaal. Huwag nga rod, manong. Nasakit man para kanyak. Gaputan na bayag nga inay ay wanak na ijay. Ngam binaybay aklatan. Awan mo't lang ti maramidak. Gaputan alpasan. Patyek, sana kayat da dya alalaki ang makisiningad ka kanino rin. Nalabit nga agim imon. Anya? Anya ko matirumbang apagimunan na. Kaya't agpagayam kami lang mat kanino rin. Pasensya kan, Alan. Ngam di ka pala kaya takasarita ita. Pangaasim, taagawid kan. Pangasim, agsarita ta ka ma. Awan amo karason tapno liklikan nak. Pasensya kan. Ngam adda man ang jak kayat nga inaramid mo kan ni Walek. Di ka di manan may papaniti speaker da dya bulsak. Di ka man tanagan. Gumata nga klangan iti sukat na. O repay gaburak na dya iti speaker no kayat na. Anya, mangmangag mo ka di dagita nga ibagbagam, Alan? Apay ka di apagpupudutam di tao. Idin to tawan mo tiyar aramidan na kan kaamadi. Kaputa agi mo na ken ko na. Ay ayatan ka ngamin onay. Diya kayat na makisiningad ka ken ko na. Di mat imbagakkan ka nga awan rumbang apagimunam. Gaputa awan mo't relasyon ta. Kan may sa, agpagayam kami lang ka ni Walek. Dakas ka di no makipagayam akan kwa na. Norin? Pasensya ka na talaga. Ngam saan pa'y ko mga itati panagsarita ta. Nakapanaw ka din ni Alan, no rin iha. Wen, mama, pasensya laangan. Talaga ngamin ajak kayat ti inaramid na. Saan nga tangad adda ariribukan na ni Walek, itikas dyan nga impakitam kan kuana? Saan mat siguro, mama? Imbagak laang matipod no marikriknak. Adakan kwanan, no agsakit tinakam na kanya. Agam, agananad ka matlatay ha.
Amangan kit din no agaramid iti saan anasayaat. Gaputa saan mo akayat akasarita. Bayan nyo, mama. Kasaritak tumatlaang. Ngam saan pa'y nga ita. Talaga nga minanasakit tinakam ko itikas di nga inaramid na. Pagayam ko ni Walek. Iso adyak kayat nga adamang paspasakit itirik nana. Adakan ka day taya. Basta ti makunak ket agan anad ka kuma akanayon. Dito igayam ti pagkankantaan na itabulsag, pare rin. Talaga na ilat ti lobo nga. Wan, dito iti maysa, kadag iti gigna. Ada set na dito'y, basta Miyerkules ti Rabi. Nagagat nga rod. Lilibak matin kwa na Kaslasan ang mabambanog. Agmasahi iti aldaw. Kalpasan na, agkantapay iti Rabi Nagagat talaga. Umay kakit din, tagorder tan. Sana dahi taataw ti pagtaktakan tayo ti oras. Parbangonan. Da ito'y tirigat na. Nagrigat ti agiuray iti taksi, iti kastoy nga oras. Ay, sayang. Sana nagbiyahe tay barkada ka taxi driver ita. Kumusta ka, Walek? Kahit mo kanita, tulod ka iti balayo. Sino ka? Kasla da ito'y jay lalaki a pagayam ni Norin. Siyak ni Alan, ti pagayam ni Norin. Kahit ko ngamin ti bumawi kan ka. Kahit ko ti agkid daw iti pamakawan, gapo ka rin iti saan na nasayat nga naramid ko. Ha? Kwa? Di kagdanag. Nasaya at intensyon ko. Kat sa pala ko ma, tamamati ka kanyak. Dito yung timbagam nga address, Walek. Adda ka na mismo diti batog ti agdan. Agyaman nakalan. Atoy, playtek. Itadkun kan ka. Isumat lang ag playtek no nagtaksi ak. Saanan pare, idulin mo na ita. Pag playtem ton na ita iti taksi into naglogan ka. Oh, nalokatan tiri daw. Mabalin mo ti dumsag. Agyaman nga rod pare. Sige, agan-anad ka iti dalan mo nga agawid. Nawan anyaman na pare. Sa pala ko mga tagbalinta na singad nga gayam. Ito yung timbagam nga address, Walek. Alda ka na mismo diti batog ti agdan. Agyaman nakalan. Adto ti pletek. Itadkun kan ka. Sumot lang ag pletek no nagtaksi ako ma. Saanan pare, idolin mo na ita. Pag pletem to niti taksi da ita, into naglogan ka. Oh, nelokatan tiri daw. Mabalin mo ti dumsag. Agyaman nga rod pare. Sige, agan-anad kay ti dalan mo nga agawid. Awanan niya na pare. Sa pala ko matagbalintaan na sigad nga gayam. Sige, patuloy kon. Rog-rogi pa lang na ito Agsagana ka kanyak, Walek. Di mo amo na niya ti kabalak ng aramidan. Ipagarup mo siguro, apod no anasaya atakin ka. Pues, nagkamali ka. Sana kasken ka lang ti mga gaw kanyak kanino rin. Bala, sumrek ka na nako. Naglamok ti panawon ita. Agyaman nanang. Mabit laeng. Mangipapudotak iti danom taghatas ka. Sige man nga rod nanang. Ay na. Narigatanak ngamin ang naglugan iti taksi. Iso aparbangon na nakaawid ak. Naimbag man, tadamo latak si analuganam. Saan atak si Dayjay nanang? Lugan ni Alan. Jay ngay nang dadali ti speaker ko apagayam ni Norin. Anya? Intulod na ka, kalpasan ti madi nga inaramid na. Agkad-kadak ko man, nanang. Ngamawan mo't ngamin maparak a taksi. Ay, maditag parparik na kanya kanak ko. Iso nga inton maminsan,
Saan kan ang makiluglugan pa ikan kuan ah? Ha? Sige, nanang. Tungpalak day tabilin nyo. Anya ka dia talaga ti plano, pari Alan. Apay ako nam nga intulod mo day di awalik iji balay day di parbangon. Simingpat ka din kan kuana, ha? Anya? Sa anak to Apolos sumingpad kan ko na. Madala planok akayat kong ipatungpal. Isama sa po lang maalak ti simpatya na. Anya day ta? Basta. Mamam tumot lang. Ngam saan pa nga ita. Malaki din, mga tan. Kalpasan na, agsublita ni opisina. Ang mga agsubli di ni mami, katpungtan na ta, no di ta malpas nagti papaaramid na. Sige nga Rod. Ngam sapay la kuma. Tasaan manin akalukuan ti plan mo nga aramidan. Kaputa amang ano day takid di pa kaisagma kam. Ay na. Nag-sweet kayo, matan. Ha? Sige panawan kayo pa dito ay. Inakman matmang sapol iti ka-date ko. Alaing ka nga Rodan. Lalaing ang ti agsapol. Enjoy! Ay na. Sutila talaga day di agayem mo, love. Talaga asutil ni Dina, love. Ngumket di, nasingpot day jay. Nasaya at apagayam. Gusto ka. Agpada kayo anasingpat. Kan nasaya at tao. Isu nga inot anat nagtiriknakan ka. Wallet? Ket agyaman nak gaputa inayat nak. Itilagsid ti kastoy akasasaad ko. Inayat ka, gaputa nasaya at ka at tao. Saan ano patag kanyak ti pakapilawam? Ay ayatan ka, ket ikarik asyak ti agbalin amatam. Agyaman ak unay kan ka. Gaputa na darisay ti panagayat mo kanyak, Norin. Ikarik, si kalaang ti ayatak nga uray ado ti pakaublagak. Agkariak manan kan ka. Aramidak ti amin akabaalak. Tapno mapanak nakak nga oray kastoy ti kasasaad ko. At damat lat ta dagiti kabaalak nga aramidan. Kabaalak mo ti mga aramid iti pamuspusan. Tapno matong palta dagiti arapaap ta iti biyag. Nagkasat ka talaga, ading walek. Ala, ilibre ka ita. Di na kon pasablugan pa ay Manong Manuel. Nay, saan ka pasablugan, ading ko? Pudnumay na nagasat ka. Malaksid anapintas kan baknang tinobyam. Ada pa yan na ipatakder mo ang negosyo. Tinigosyok. Nabayagan nga inarapaap ko dayjay. Kahit pagyamanak mat. Gapot ayin tulok ti Diyos ang maipatakder ko dayjay ang mini grocery. At adamanan ang nagarapaapak iti inaklunak ni Norin. Kat pulos adyak impagarop ang maayat nakmot ni Norin itilaksid ti kasasaad ko. Anya, kunak man no okay kayon kada Norin, Alan. Apay mo tinang kasta ti bagbagam ngay. Kunak lang na jay, pare rin. Inaramid ko tikas jay, tapno maalak ti simpatya da adwa. Kampay ide. Makisiningidak iti da jay abulsag, tapno saan nga agatap kanyak ni Norin. Anya ko mga ruti kayat mong aramidan, Abir. Ipatungpal ko ti sigod a planok. Dadaelek da jay awalek iti imatang ni Norin. Katno jak maaramid da ita. Dokutek langan ni Norin tapno mapilitan na makikalay sa kanyak. Anya. Saan anala kang aramidan dayta, pari Alan? Agpanunot ka kuma. Saan mo kumaadadaulan ti biyag mo? Gapulang iti dakas agagam mo. Namin ano na kan ang binagbagaan ni mami maipapaniti dayta. Pangasim at adumngag ka kumamot. Agpanunot ka. Basta. Awan makalapad kanyak. No nyaman di kahit kong aramidan. Di may bagbaga ka ni mami dahil yung planok, ha? Ah,
Laglagi pa, nga sakit na iti puso. Basol mo, na mapasamakin ko na adakas, na ipulong nakin ko na. Anya. O, at iti merienda, Norin. Walek. Agyaman nak, Nana Mila. Agrubwat kayo nanang. At dapapanan tayo intun madamdama. Apay, sa dino ti papanan tayo, anak ko. Basta, makita yung tulatan. Intun makadanon tayo jay. Uray siyak. Jakmat lang ang amuno sa dino ti papanan tayo, Nana Mila. Masorpresa tayon samot, Nana. Alang arod, ag merienda kayo tagrubwatak. Kaya't ko amaamuan no sa dino ti papanan tayo. Anya ti kunam, Noriniha? Ada negosyo ni Walik amini grocery kan massage clinic? Wan, Mama. Naragsakak para kan kwa na. Gaputa uray kasjay ti kasasaad na. Amo na apasaya atan ti biyag na. Husto ka, iha. Ket, anya ti plano yo ita? Agkasar kayo kuman. Tapno maawer ko pa'y mat. Dagiti agbalin nga apo ko. Dumtang tulat ta day ta abanag, Mama. Ibagbaga ni Walek kanyak day ta. Ngam kunak asaan pa'y nga ita. Agor nung kami pa'y nga umuna, sakbay aser kan mi day ta abanag. Mayat day ta ka panunutam, iha. Ngam diyo ko man ibaybayag. Magagaran ako na makakita ka dagiti agbalin nga apo ko. Anya ka din day tang ibagbagam alan? Saan ang maaramid ni Walek kanyak ti kasta? Ay ayatan nak, marikrik nak day ta. Mamati ka kumakanyak no rin. Am-am mo ni mami ni Mrs. Cross. Imposible nga agulbod kan ko na day jay. Kaya't ko mapanagnakan day tang ibagbagam. Kaya't ko makasarita ti ibagbagam ang Mrs. Cruz itamot laang. Sige, sumurot ka kanyak tapno may patungpal kon tinabayag na plano ko. Anya alan, mabalin ka di ako yugan nak amapan makisarita ka ni Mrs. Cruz itamot laang. Sige, agrubot ka, rakuyugan ka. Mapanak na kam ti ibagbagak a sugar mami ni Walik da ang Mrs. Cross. Iso anad daan iti negosyo. Sana kapalan ni Walik ti mangipatak dari ti kas diyan negosyo. No tilang panagmasmasahe na ti trabaho na. Ha? Apay, saan mo ka di anak panunot daytan no rin? Ala, Intan, kaya't ko ang makasarita day ta a sugar mami ni Walek na ibagbagam. Kat oras ang mapanagnakak apod no dagiti ibagbagam. Lipatak aminan nga arapaap mi adwa. Tita Tanya, mabalin ka di ang makasarita ni Norin. Ada ka di? Ay, awan ni Norin ita. Ada na pananda ka ni Alan. Ada ka no napatag ang maamuan ni Norin. Anya? Ay, saan arumbang ang pinalubusan nyo ni Norin, tita? Dakas ti plano ni Alan kan kwa na. Anya ti kayat mo asawan, Ren. Binagbaga ak mo ti kayam ko. Ngam talaga anatangkan ti ulo na. Ipilit na ti kayat na. Kayat na kano nga ikasar ni Norin. Anyamot ng tikas to ang mapaspasamak, nanang. Kunak no awanan ti parikot. Kunak no pudno ang nagbalbaliw di tarato day jay nga alan kanyak. Ngam apay nga inaramid na tikas jay. Sa dino tinangi pananak ni Norin. Agkalma ka lang, anak ko. Umay ka. Agkadaragtakit ti. Patyag ang maurnos tumot laang ti amin. Saan langan nga kamkamali de a tao? Iti kanito nga dadakas nga ramidan na kan ni Norin. Agalwad kanyak ti awanan bain. Anya ka din dayto nga aramidam alan. Apa niya pupok na kiti dayto asiled. Anya ti masapol mo kanyak. Pangaasim. Palubusan na kun nga agawid. Siguradong agdandanagan ita ni mama. Inalampay ti cellphone ko. Aguli makan. Umanugot kalangan na makikalay sa kanyak tapno malpasan na ito eh. Nupod numatla nga ay ayatan nak, Alan. Pangaasim tawaya-wayaan na kun. Awanan ba inday nga Alan? Kaya't na kami apagsinaan ka ni Walek.
Ngam saan to mapasamak dayta? Gaputan nila ang walek ti ay at mama. Ala, ag inanakapay no rin. Kalpasan na. Mapantay jay presinto. Agdarom ta. Saanan mama? Nagpakpakaasi ti inana asaan ako nagdarom. Sana rumbang tikas jay nga inaramid na. No siyak, kayat ko nga idarom day jay nga alan. Agyamanak ta kinasarita dak, Ma'am Tanya. Nagpuskol mo't ti rupa managparang kanyak. Kalpasan tikas jay nga inaramid mo iti anak ko. Pakawanan dak ko, ma'am. Nakulapan lang ti panunot ko. Isa na aramid ko tikas jay. Anya nga ron ti kayat mo ang mapasamak. Baybayan milatan tikas jay nga inaramid mo. Pakawanan dakon, ma'am. Ang mga nadadaga sa mapasamak iti inak no mabalo dak. Diyak kaya na mapasamak tikas ta. Pinanunot mo kumadagita, sakbay ang nagaramid ka iti saan na nasayaat. Ulitak tagkid daw iti pamakawan, ma'am. Ikarik, saan ton ang maulit tikas jay nga inaramid ko? Pakawanan dak ko, ma'am. Ang mga nadadaga sa mapasamak iti inak no mabalo dak. Diyak kaya ta mapasamak tikas ta. Pinanunot mo kumadagita, sakbay ang nagaramid ka iti saan na nasayaat. Ulitak tagkid daw iti pamakawan, ma'am. Ikarik, saan ton ang maulit tikas jay nga inaramid ko? Nasaya at mat. Tawan da kas nga inaramid day jay nga alan kan ka. Love. Diyak lakid di mapakawan no bilang laang. Uwan nga rod lang. Ngam patsyak, at dalat tapay mo't kinaimbag iti puso na. Tano awan, sigurado a pinagaramidan na kun iti dakas. Wan matkit di ah. Talaga siguro, nga ayatan na ka. Isuan na aramid na tikas jay. Ngam ba nagasaan mo tarumbang? Ala, agpag na pagnata nga rod iti parke. Kalpasan na, intanto manan mangan iti paborito ta a restaurant. Kaya't ko alipatan ti kasjay ang napasama kanyak, love. O sige, agrelax takit di. Anya ti plano mita, pare Alan? Mababay na tikas yung inaramid ko, pare rin. Kasla jakon kayat ti agnaed iti bagyo. Saan kamot nga min adim nga iti pamagbaga? Anya nga ita? Ngam nagkid daw kakadin iti pamakawan kanino rin, kandi na. Wan, inaramid ko dayta. Ngam nadlaw ko ang sakit latta tinakam da kanyak. Maawatak matkit di. Rumbang laang ang maawatam ida. Kan mapan kamot laang agkid daw iti pamakawan kaniwalek. Adumot laang dagiti kalukwan nga inararamid mo kunkwana. Kasla mabainak mat. Mabalin ka di ako yung anak. Nakarkaro anak kababain, no saan ka mapan agkid daw iti pamakawan kunkwana. Hala, kuyugan kanto amapan iti ayan na. Masapol ang makapagsarita kayo. Adto yun ti kape manak ko. Agkape-kapay kabayatan ti panaglutok iti pangaldawan ta. Agyaman ak nanang. Agday of akman mo't ita. Intun bigat manan ti panagtrabaho. Ay katuwa na anak ko. Madibot laang no puro trabaho tas asikaswam. Aginanaka mo tasag paminsan. Ada ka dinamnaman yung abisita ita, nanang? Awan mat. Dito'y kalaang Inakitaan no asino ti agtuktok-tok. Sige lang, nanang. Ingkay kitaan. Amangan mat, no napatagtigagara da. Awan samat ti tao di ti balay da. Itay pa'y ngagtuk-tuk-tuk ta. Awan mat umay mangilo ka titiri daw da. Urayan talaang amangan mo't no adar aramidan da. Isasaan da ang mailukat at agos. Oh, daytan. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Walek? Ay, wan. Adda ni Walek ita, Barok. Day off na ngamin. Apay, anya tigagara yu iti anak ko. Kwa, nana. Adala ko man napatag nga ibagak. No, mabalin.
Sige, umay kayo. Sumrag kayo. Adda di taunag ti anak ko. Agkap-kape. Yaman kami, no. Awan anyaman na, anak. Ay, Walek, adda bisitam. Gagayim mun samot ida. Mala, agtugaw kayo. Mabiit lang tainak mang alay ti pagsasangwan nyo. Asino kayo? Anya ti masapul yo kanyak. Siyak ni Rindel, Walik. Tengay may sakadag iti client mo. Ha? Apay nga da kayo dito balay? Agpa-home service kayo kadimanen? Saan pa'y? Ngam, kinuyog ko ni Alan na gayam ko. Nga umay makisarita kan ka. Anya? Agayam kayo kan ni Alan? Walek. Agayam kami. Nagpakuyo ka kinkuha na ita. Gaputa kayat ka makasarita. O manugot ka kadi ang makisarita kanyak. Ha? Walek. Oh, friend, kumusta kan? Among, nagdanagak, idin amak tinapasamak kan ka. Okay, di na, friend. Kasi ti Diyos, awan mo ti madi nga inaramid kanyak ni Alan. Ipilit na lang aming nga iso ti aklunak. Iso kano ti ayatak asaan kat aniwalek. Iso kano ti pakikalay saak. Anya? Naimbaglakit din. Tadim nga idi nagpakpakaasi akan kwa na. Uray kas kasano. Adamot lang ta kinaimbag iti puso na. Nga uray kas jay ti ugali na. Naimbag takas talahan ti naramid na kan ka. Kat, indarum yo kuman tapno sigurado adinan tun ulitan. Saanan, friend? Patsyak asan namat siguro nga ulitan di kas jay nga inaramid na. Pagkunaam nga friend. Nagpakpakaasi ngamin asaan kami lakuman nga agdarom. Gaputa ang mga nusumro ti sakit ti puso ti inana, numaamuan na dagiti kalukwan nga inararamid na. Sir Alan, ibaga mo noon yati kayat mong ibaga. At dapay ngamin napatag nga ramidag. Walek. Amok ka na sakit tinakam mo. Gapoy ti panang dukot ko kanino rin. Tanya ko matinamnamaam amariknak. Wen, amok abak nang ka. Ngamsaan nga amin kat magatang ti kwartam. Amok data. Ada kita ditoy. Gaputa kayat ko tagkid daw iti pamakawan. Iti kas niya naramid ko. Kan saan lang data? Agkidawak matan iti pamakawan. Gabo ka iti ado akalukwan ngayon naramid ko ken kay ti kalabas. Napuno ka kadi iti dayta nga ibagbagam. Walek. Kat ato yo. So katak ti baston mo at tinukol ko. Anya? Si kagayam tinangtukol idi iti baston ko. Iswa sa anak-anak kapan adagos iti sumaruno apagkantaak. Aklo na siyak tin ang aramid iti dayjay. Isa sokatak. Kat sa pala ko mata mapakawanak. Gapo iti sana nasayaan nga nararamid ko ken ka. Parialan, dadamagakan ka. Kat ibagam ko matipod no. Anya dita, pare rin. Nadlaw ko. Kat sabali ti panagis-isam mo itay kan ni Walek. Gapo ka di, tad di na ka makita. Kat kasya mo ti ramidam. Pasensyakan pare rin, ha? Ngam talaga jak mapilit ti bagik ngagbalin anasayaat iti dadya Walek. Ay ayat at nino rin. Kat jak to ipalubos nga agawon na kanyak. Anya ko mati aramidam. Kano agayan ayat dan kanino rin. Kasano ko mangay nga agawom. No saan ko maadimteng ni Walek iti biyag nino rin. Siyak kumati inayat na. Masapol nga ginadayo da. Masapol asyak mo't lang ti pagtinagan nino rin. Nukasta, saan ka anapod no kadagiti impakpakitam ka ni Walek? Kas na ko,
Jak mapilit ti bagik ngagbalin anasayaat iti dadya awalek. Tulungan akman kit di. Kayat ko ngay patungpal ti planok. Ay, diyak kayat. Di nakiramraman iti kalukwam. Anya ngay best friend. Nakasagana ka din? Agawid tan. Masapata ita ang makaawid. Gaputa aldaw ti duty tan. Wan nga rod. Adapay gundaway mi kaniwalek ang mapan at dinner. Ay, wan gayam. Mapantayo ka no. Awisan ka kano. Katuan day talagayam. Sa anak nga umat atras iti grasya. Malangarod, agrobot kan, tapno makapantamutan. Sigurado nga agur-urayan ni Walek, iti sigod a pagsarsarakan mi. Mabit lang inakalaan ti bag ko, friend. Urayan naklatan dito Si kamot gaya Manuel Barok. Apay, adda ka din napatag nga ibagam. Dagas kumaniwalek na namila. Adangamin home service mi ita amalam. Mapan kami payag masahe, sakbaya mapan agkantay ti restaurant. Anya, katno saan mo't anagaw-awid dito'y palay. Kunak ano nagdiretson iti pagkankantaan na. Anya? No kasta, saan anagawid iti balayaw na na? Saan, Barok? Apay, anya nga minti ko na aya. Imbaga na ngamin nga umay ko dagasan diti balayaw. Gaputa umay kanupay maturog, gaputa maditirik na na. Iso nagpakada nga agawid pa ilay. Anya, saan anagaw-awid dito'y balay ti anak ko, Barok? Sa dino nga tangarudin nga itayan ti gayem ko na na. Sapay jak makontak ti cellphone na. Itay pay nga awagak. Anya, ay apay ngay ngatan. Anya ngatan tinapagtangjay anak ko. Agkalma kayo lang, nana. Ang mga nadalang nakataktakan na. Padasag nga awagan ni Noreen. Warang ammo na ti ayan ti gayem ko. Apay ngay. Awan mat ni Walek dito'y restaurant nagtulagan nyo ako Noreen. Ay, may saurastan nga agur-uray dito'y. Jack mo't narod amo. Sapay Jack maawagan ti cellphone na. Ha? Ni Manuel, mabit lang kasong bata. Hello, Manuel? Hello, Noreen. Kadwayo ka di ita ni Walek. Ha? No kadwayo ita. Pangasim ko mata ibagam ngay lukat na ti cellphone na. Tapno maawagan may. Madanagan ni Nana Mila. Saan may akadwa ni Walek? Kinapudno na. Or-urayan mi mat. Gaputa adda tulagan mi awangan kami dito restaurant ita arabi. Anya, sa dino nga runan ti ayan ti gayem ka. Ket nawan mo diti balay da. Kasano ka ron daytan? Sa dino ti ayan na. Anya ka din dito anang iramraman ng kanyak. Alan, indun ko ang duwa ta mabalod. Saan to mapasamak da ita, pariren? Agsaga na kakiti. Madamdama lang, makariingan da ita nga wanan bain. Anya nga mina talaga ti kayat mong aramidon aya. Kaya't ko mapukaw iti dalan ko da ita tao. Ngam sana mapasamak da ita, no jak aramiden ti kastoy. Ala, omengan. Saan tan nga uray na makariing? Panawan talatan ditoy. Anya? Sana puno na ito eh. Sana maaramid ni Walek kanyak ti kastoy. Apay, Noreen iha. Apay ngagsangsangit ka. Nag-text ni Walek, mama. Kuna naalipatag ka nun. Napukaw ka nun ti panagayat na kanyak. Anya, apay, kasano na pasamak dayta? Number na tinag-text, mama. Kuna naakalpasan na mabasak ti text na. Saan ko na makontak? Nagsakit, mama. Nagtalag ka nagayatakan kwa na. Kalpasan na. Kasto'y lagayam ti aramiden na. Manipod ita. Kagurkura ko ni Walek, mama. Awan mo't gayam kinapudno dagiti karina
Kalma ka kumaiha. Masapol ang mapanagnagan tayo dahi tabanag. At ito'y na rin. Sabong kan chocolates para ken ka. Sa pala ko mata sa anak ama kasi nga. Agyaman nakalan. Kat, di ka madanagan. Saan ka makasi nga kanyak? No kayat mo, agsarasarita ta nga uray agmalmalam. Ay, agyaman no rin. Kat, ikarik, liw-liwain ka. Di kanto panawan. Akasi tinaramid da dya walek. Di mon ipalagip da dya awalek. Gapot manipod ita. Kagurgura kung da dya at tao. Anya, kagurgura mo ni walek? Ngam, apay? Apay ang kagurgura mo? Ulitin man timbagam na rin. Kagurgura mo ni walek, gapoy ti panangikulasay nakin ka? Wan alan. Ngam, baybay amon day ta abanag. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Tiket di maipapan ka data ti pagsaritaan ta. Ah, sige. Matungpal ti kayat mo. Kat nakaragragsakak. Kapag mariknak matlangan nga danamdamak ti tapusom. Saan pa'y laang aday ta ti pagsaritaan ta, Alan? Agin ni istorya ta ket di. Kat lagi ta, idi ubing ta pa'y laang. Sutil ka idi saan ka di? Ha? Ay? Nasutil ka pa ang siyak no rin. Ha? Kumustan ti gayem mo, Ma'am Dina? Dinakawagan iti ma'am, Manong Manuel. Dayjay, nalidaylat na. Kat ko na naakagurguranan ni Walek. Gapu iti ipapanaw na dito lugar tayo. Adi man la nagpakpakada kun kwa na. Jak matuko da panunutay. No kasano ang napasamak dayjay. Kaslaan na ditay amo napasamak. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manong Manuel? Panagnakakpay ti atap ko, Dina. Kat sa pala ko mata matulungan na kiti dayta. Oh, sige. Ibagam laang no kasano ang makatulong ak. Nakasagana ak atumulong, Manong Manuel. Agyaman ak, Dina. Madingami na talaga tiyag parparik na kanyak. Saan nga ugali ti gayem ko ti basta pumanaw latan? Ken may sa, apay ko maapanawan na tinigusyo na ngay. Adda puntom iti dayta nga imbagam, Manong Manuel. Kat kasla maawata kon, no anya ti adda iti panunot mo. Saan langan nga kamkamali na di nga alan? Tano agkibaltang, agbalatagkan ko na ti madi nga aramid na. Husto ka, Manong Manuel. Sige nga rod, agtinulong ta amang takwat, itipod no anapasamak kan ni Walek. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, iha. Apay ako na makikalay sa ka ni Alan. Kasanon ni Walek. Kasanon no agsubli. Ni Walek ti makagapo. No apay nga aramid at ti kastoy mama. Pimanaw asaan ang nagpakpakada. Kan may sa, imbaga na pa'y alipatag kon. Iso nga rod ti aramidag. No rin, iha. Aging gaita. Saan tayo pa'y nga amutipod no napasamak kan kwa na. Awan pa'y apulos damag may papankan kwa na. Kasanon no, adagayam saan anay gagara na pasamak kan kwa na. Diyak mo, mama. Basta, makikalay sa akon kani Alan. Barang agtal namot tanti panunot ko. Barang itikas ta nga aramidag. Mailiw-liwag ko ti sakit amarikriknak. Gapu iti panagpukaw ni Walek. Naggapuak iti lugar anang ibat tiyan ta idikan ni Walek, pare Alan. Ngam, awan mo't apulos makaamam mo kun kwa na. Pulos nga awan pagkilasina na nagnaw di jay. Awanan bibiyang tayo ti dayta. Siguro, natayan na dya tao. So nga awan ijay. O may kakit di. Aginam ta. Rambakan ta ti panagkasarminton kanino rin.
Kamo dyan na. Siyakmat lang ti pagtinagan ti babae nga inayayat ko. Ay, nandiyan ka mo, pare. Ngam, makonkonsensya ak, gapo iti kasdi nga inaramid ta. Saan arumbang akon sinchak ti madi nga aramid mo eh. Adula amin na kita nga ibagbagam mat. Mawawo ka lang iti arak, so kasta ti ibagbagam. So mapantagit din. Intag bartag. Agrambak ta, pari rin. Agpaiso anak ko. Awan da ka sana pasamakan ka. Sige nga rood, agawid kan dito'y balay. Diyo pa'y naibagbagang inawagan kayo, nanang. Nga magawid ang tumatlaan. Kat addan to kadwak, nanang. Saan ka ang maawatan, anak ko? Apay ang masapol nga ilimod mo. At itong nga istoryaan, nanang. Tinapatag, kat awan dakas ang napasamak kanyak. Sige, nanang. Agan-anad kayo dita. Saan kayo abas tagtaltalag? Sige nga rood, anak ko. Agawid kahan. Kailiw ka una yun. Inton bigatan ti kasaryo ka ni Alan, iha. Apay akas lasaan ka naragsak. Diyak maawatan ti riknak. Kasla madarder ti pusok. Diyak amuno kasano makaatrasak. Saan ko gayam ngay ayatan ni Alan, mama? Apay ngamin ngay manugot ka makikalay sa kinkwana. Kasano itan? Nakababain no umatras ka. Mama. Pasensya kayo no inasitgan kayong agsarsarita. Antitan niya. Norin. Pinastreknak ni Diana ababaunan niyo. Di na, iha. Apay nga ada ka ditay din, ha? Kunak man no ada na patag na inasikasom. Isaasahan ka makadaray iti kalay sami ka ni Alan. Wan, Norin. Ay, ngam no maamwam tinapanak. Sigurado nga awanen maangay akasar inton bigat. Anya ti kayat mo asawan, iha. Umay kayo, antitan niya. Norin, intayo kita ti ibagbagak. Di ka maawatan, friend. Alakit din. Inta kitaan no anya ti ibagbaga ni Dina. Agrubwat ka, iha. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Apay anak kabalod ka, Alan. Sana pod no ti pagpabasol na kanyak no rin. Awan mo kiti pa nagpukaw ni Walek. Sana siyak tinangipan ken ko na iti bakulod. Pangasim, kasaritom na iti polis. Ibagam apalubusan lakon nga agawid. Masapol ang matuloy ti kasarta inton bigan. Diyak mo ti sawak, Alan. Diyak maawatan dagiti mapaspasamak. Kulak no di kan makita, walik anak ko. Ala, gusto da itan, nanang. Tinapatag, kat nakaawid ako. Wunmat nga may, nana. Yakla mailadawan tinalao sa kinaragsak ko, anak ko. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputa inlisi nakakadagiti mabalin ang pakaisag makam. Kabayatan ti kaadam iti adayo alugar. Husto kayo, nanang. Impagarup ko pa yung arod. Nudya akong makaawid dito'y. Gaputa ididamo. Kat saan da mamati ang mapukpukawak. Aging anak kasalawak kadagiti nasasaya at tao. Nga isudatin ang tulong kanyak. Naimbag nga rod tay sudatin na sarakam ading kaw. Kat pagyamanak mo't kadadina. Gaputa isudatin ang tulong kanyak. Tapno magunod ko ti hustisya. Nagpunno ti gayam ni Alan. Isu na addaan itilid dagiti pulis. Anak kasarak kanyak. Nagatap kami ngaminan ken kuana iti pailaeng. Saan nagpatulong ak kadakwada. Saan kon nga idarom ni Ren? Gaputa na impusuan mo ti panagkid daw na iti pamakawan. Ala, panawan kayo pa'y dito'y norin, iha. Agsarita kayo ka ni Walek. Gaputa ado dagiti banag amasapol amalawlawagan. Agyaman ak no rin. Gaputa kayat mo ti makisarita kanyak. Ado ti kayat ko asaludsuden kan ka. No rin. Kayat nakadi asideran, Walek.
Jak aramiden day tanurin. Gaputa amok nga agpada talang nga biktima. Nagbali na ka na ruko. Dandani ak nakikalay sa iti tao nga awan gayam na saya at nga aramid na. Nurin. Saan ta napagsaritaan day tabanag? Masapul ang matuloy ang tikalay sa. Anya? Saan? Jakon kaya ti makikalay sa kanialan? Di na kumamot pilitan, Walek. Saan ada kayo kanialan, Nurin? Nudikat data at duha. Dayta, no kayat mo pa iti makikalay sa kanyak. Uwan, kayat ko launay, Walek. Gaputa ay ayatan ka. Kamaudyanan na. Natulagan ti kasaryo ko ni Nurin, ading Walek. Un nga rod, Manong Manuel. Kunak no talaga saan kami nga agkita ka ni Nurin. Gabu iti kasdiyan na pasamak. Naimbaga talaga ti Diyos, ading ko. Kan may sa, talaga ada kayo ando at ti pare ti tunggal may sa, saan ka day? Wen, Manong Manuel. Mamati akit ti dayta. Ala, umay ka nga roden, intag home service. Kalpasan na. Intayon to ag dinner kada Nurin. Sige, ading ko. Kaya't ko launay na ita. Sige, mapantangarunan. Pangasyo, isanod nyo ti darom. Diyak kaya ti mabalod. Awalan kay tibain. Idi siyak ti dinukot mo. Pinakawan ka. Nagkari ka di mon ulitin ti madingay naramid mo. Ngam nakarkarumot gayam ti naramid mo. Isa malungsot kan ditoy. Saan nga isanod ni Walek ti darum kontra kan ka? Anya? Gusto ni Nurin, Alan. Masapo nga agnakam kapay. Kat siguro, mapasamak lang dayta no agtalin at kapay lang ditoy. Saan? Pangasyo, narigat ito'y. Diyak kaya tagtalinad dito'y. Pinanunot mo kumapay dayta. Sakbay ang nagramid ka itisaan anasayaat. Pasensya kan. Ngam saan ko nga isanod ti darom. Wan gayam. Adda kami. Gaputa kayat ko nga ibaga nga agkasar kamin kanino rin. Anya? Agsingsing pat ka ditoy. Kat agbalbaliw ka kuman. Inton bigatan ti kalay sayo, iha. Naragsak ka kadi. Unay-unay, mama. Kunak mo saanan ang mapasamak na ito eh. Ala, ingka nga rod maturugan, iha. Masapa ka pa'y nga agring, inton bigat. Wan, mama. Sige na, Rod. Panawon kayon dito eh. Inakon maturog. Agtugaw ka ba, anak ko? Itay ka pa'y apumanag na. Kas lang amin madandanagan na kadyak maawatan, nanang. Anya, ay na magagaran ka laang iti kasaryo inton bigat. Malaing kakat aginanan. Masapa ka pa'y nga agriing inton bigat. Gagangay laang ti kasta amarikrik nam. Kablaawan kayo adwa. Walek, Norin, best friend. Agyaman kami, best friend. Yaman kami, iti idadarayo amin. Nakaragragsak kami unay, kakabsat. Kat makipagrambak kayo, kan makipagragragsak kayo kada kami. Congrats kada kayo, adwa. Sa pala ko matagtultuloy ti kinaragsakyaw. Agyaman kami manan kada kayo. Sige, ituloy tayo ti agrambak, kakabsat. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Nasinaw, apanagaya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez,
Kanto'y pagayam yo, Jofer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.